Executive Committee jangka Khasi Autonomous District Council balam khamat dekat National People's Party haka jinga trai lang wat ka Congress lingbau executive member ubari pej ka tanat GAD ubat taibor lang pathau kala pentip baka donjing temu bantai ka council bhavan ha New Delhi. Kene ke jubab kalau mi haka kenta kali jingkli haka sengi baar jangka dorbar telang jangka yeng haka arpoi tre unok pra arja arpulai haka bau bat taibor lang uloong baka ne ka kam kadang don hapdeng ke jingpej beniak ka tanat tribal affairs. Syu hadin bau bat tenwel dekar UMDC ke UDP Nashela kumunong keli ulapan jing syai halor ketika jing temu ubat penyat sings im chief executive member jangka council ula yang banjubam baka executive committee kala pa jing tho syakatanat. Jubab iye gede yes sir. Jubab iye gede matter is under examination by the Urban Affairs Department Government of Meghalaya sir. Ketika shifting ni pengkala jaga office jangka council ke Islam hanga lah ini adun maksam kita nak betul peningkong ke pengadun ini malas. Jadi yang kena dikatakan shifting jangka council pada area penting layak pun pada jangkauan shift route penting layak pun bau ni aku house dan still kata jing pengalaman urlong kata bertaruh. Di hatu kene kijing warra jengam time question ka council dengan ba UIM concern hendak simsia saya simsia do office nama lu kalau pernah ka congestion ni kau ini mau kepala tut sibu nadu ya kiba wan mangit dan ka mangit kalau pernah kami ada apa jadi yo kan teriak sebagai jaga lesi kata lah ha dan lagi kuat tim dengan kita dalam negara proses serius mereka tentang laksiko ini nulis size nomor suatu Mr. Deputy Chairman sir, umat drop ini kacik kali belawat tadi kalau berdua nasional. Hoi kalau kucing sisa wilayah keren HPDP lah satu penisi di Boka House yang kacik dan kam dan siapa kendrian yang ke office mereka kerjui. Nak kali kecakap kepada Syekibay pergi cakap siapa juga keluar berkap yang cakap yang kali bertusuk yang nomor lawan apa kiwan berkap office council. Di hari ini berkali Mr. Deputy Chairman sir nak kalian jungi tension kumba saunai imta mulai kedua ya Chief Minister Kejelan Urban Affairs Minister belong Deputy CM ban kerpat nak kalian jungi bak city kelayak syaki but yang kini city badan Urban Affairs Department kita ban examine ban tension kelayu ban ipundu biar ban suatu ke status jom kini kecakap kalau kuno nak kalian jungi ngipan yang kini kecakap ke Ham Syajan bak assembly jom ke Meghalaya hang ni pokok dia dan ringi suku kumbaga jingmut kamain juga government pak kimut banai ni syaki siapa ke new administrative block ke bahak di pokok pedang. De nila syukur slow dah ketia ni pak ajeng ho pa ladaki alon tinggi syaki ni sekat kam jengai ke sedang ke kam jenja sia haki syukur kat sang sedang kat sa longkap nama sekretariat group kitmu ibadah syaki. Yang mentangi sobat segayo kini bahajan juga assembly kan kampanye tentang paling bawah. Dan nak kalian kat Department Urban Affairs Department juga sokar jelas gila aktif bah kisah pej ini kam bah kisah hot ini bah pej lang. Ya kau ikut cakap kidon mereka long visible dan long impactive yang kata dengan update yang joint inspection. Sekabaan apa ban pensau ini. Bahawa kalau nomor bayar kesanti kami di members, di officers, di staff, lasil tak nak shares kepada yo lum nak di major minor minerals, but di major minor juga forest produce. De berkunjung ini di own revenue collection, kamtam bedi professional tax, di fees di care nak taban yo bersiu tulak salary. Ini perkat siri inu pilat nanti bahkan dan lat kami khazanah yang council. Sini perkat bakung kami ke office ke badan tentang kadan hapo cakayo sila kan commercial area. Kadang iyo yang kata kawai pakai cakap bership
kan yaram Mr. Deputy Chairman sir yaka council brokawe ban yo revenue le sen ka office kebangidan dengan IY dan kat kebarai ka committee yang kaban pentrikam yang kini nang pakalong kala yo revenue dan yo khajana nam tak jimben jimbian joka council so tenat bon ban yo serve yang pataka initiative bapa executive committee kala shin de bala thor je ka state government alok ni kicindon kam na pemerintah pendirian office joka disorsin ni di jeka pemerintah siapa wei pat jeka coba lawan nongka mau tu dia area di amun benong di kepala thor ta na de kwan ni siapa ke cing size jong jeka ke bangwa siapa state government bahkan tip ada size is mine how to go with it. Habis berkata ketika jikli kau tergambar dan berkunjung sipan jaka tertib kat jikhe. Kau gila mention jaka 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 area bengipan kebaat kau eka jaka jikhe. Nama tu makalong bentar ini ke office ke bangidan ta ke total area tamne duna lai eka. De ladagi ni yo sebab arko eka kacaka di suku nilai konsult iba di chief engineer jangka council gedungi ka engineering wing nila shu malu mala lapan suku se arko eka ladagi yo kelap yang kelap nak minta kecing rekam dan tak kecing ya peja di ini sultanat ke isi kedan ini ke jimperkat ban shift no ini ke office cakap ramai. Nah, syukur aktif bahawa kadi cakap kepada pan atau government, kadi kepada pihak sivil atau government, kepada UOA. Nak kalian jungi pan free of cost. Berhadu tentang komuniti yang jingpot bahak pensil dan yang berhapan kinai ke gifting. Henry nak kalian juga ni lah kerja pengimpan fund yang kebantian di Jakarta. Henry ngipan buka kerja gifted nak kalian kan government. Te yang mentah suku kisah komunikasi hamploi yang keban page yang Jakarta hakini ki atenta kawe moding dia kawe city support you administrative block Jakarta government. Kalau yo yang Jakarta mungkin suku bangidan kamsa building mau senang. Natarai nak kalian ke isi ke lapang khơi ke katnu ke project trong kita new building trong ka council masih kuat banget kan mang kumba katnu krul katnu spa krul kan boy kita jisnai building bagi mau members building berkontak terter suka banget ke Pak Don yang berpelan di DPR di projek kos jom tadi ke Senai. Tenang kalian kejungi nomor bahadu tentang kita pas setai ke Jakarta ngimpat konkret dari ke detail plan estimate dari DPR HKBD mekanika projek nomor kita suku lada di bakala biang ke Jakarta dari kum ke Jakarta gunungin penuandur yang kita yang terekam jangka council kebetulan terhadap tentang empat dan bentuk-bentuk jingya cekmat apa yang kita but nak kalian juga singin absya benda yo jika jingpo nak kalian kasoka jelas jika but habidi kafandu hadu benda singi dan ngidang yo habidi council ngidang yo bentan kafan habidi benda 15 finance commission grant te habidi kafan nam tak construction of new office building kampat dan ban German dan marwat akan budget ini 40 dan sedang dilakukan Jakarta sa suku global cepat ini dicoba sedang dicoba sana. Apa isi kalau dan ketingkar kompekat dan shift ini sebagai Jakarta. Keibat kepada isi keperkat balik ini ke building ke pemerintah. Nah itu kalau dan yang berkompekat akan berkorban memang menep akan bawa di dalam kami besar mau apa nafsa kan konsel de nasutu ba
imut ban commercialize building ya kan guru komplakan yang pelan kata bagi hak isi te laki bercium ke lain orang te buat angin cium ya ke collective decision kat ya kan dia penting singin ketika akan berkop dan singin takut dia elur punya ajibut lah kata bisa hilapan cium ya ke laki